के अवसर पर हर घर तिरंगा इस अभियान को पूरा करने के लिए आज 7th Apbn ने एक रैली का आयोजन किया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को इसके बारे में अवेयरनेस किया जाएगा। देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता के लिए इस फ्लैग को, राष्ट्रीय ध्वज को एक नई पहचान देने के लिए ये आयोजन किया गया है। जय हिंद। अमृत महोत्सवर अंश हिसाब से हर घर तिरंगा प्रोग्रामर जी सजागता रैली সেইটো আমি সজাগতা ৰেলী আয়োজন কৰিছোঁ। আমাৰ 7ম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ যিমানখিনি জৱান আছে, অফিচাৰ আছে, তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আৰু ওচৰ পাজৰৰ ৰাইজ সকলোৰ সহযোগতে আমি আজি সজাগতা ৰেলী আয়োজন কৰিছোঁ। ৰাইজক আমি সজাগ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই হৰ ঘৰ তিৰংগা প্ৰগ্ৰামটো গ্ৰেণ্ড ছাকচেছ কৰিব লাগে। প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঘৰতে এই স্বাধীনতাৰ ডায়মণ্ড জুবলি উপলক্ষে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে 13 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব লাগে। আমি সকলোকে এইটো আহ্বান জনাইছোঁ। তো বেলেগ কাৰ্যসূচী নাই। আমাৰ 12, 13, 14 হ'ব প্ৰভাত ফেৰী হ'ব। প্ৰভাত ফেৰী ৰাতিপুৱা প্ৰভাত ফেৰী কৰিম আমি। এই হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে প্ৰভাত ফেৰী কৰিম। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी रड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 036612705550 9957644326 आव फन खालाम।